الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bütün alemlerini yoktan var kılıp, terbiyelep, nimetlendirip turuvchi Rabbimiz Allahu Subhanahu ve Teala'ga şın ko'ngillerimizdan aytgan hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz bulup tursa edi. Şulay ok suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge, onun sahabelerine, o sahabelerge ergen tabiginlarga, her barçalarına da, onun gailesine, bizning ko'ngil turlaridan chiqqan salavatlarimiz hem selamlarimiz erişseydi. Qabattan sizne selamlayım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, dersimizni, iman derslerimizni devam etemiz. Biz sizning bilen uzgan derste kıyamet gününün halleri turunda söyleşip uzgan edik. Onda biz Fatiha suresinin 3. ayetin qaradık. Maliki yevmiddin degan ayetinin tefsirini tыңladık. Şuşanda kıyamet günündeki hallerini qaradık. Cemaat kıyamet degeç biz nerseni göz aldına ketirge tiyişlibiz. Kıyamet, mesela kıyamet koptu deyip eytemiz. Kıyamet koptu. Yaki mahşer buldu anda deyip eyteler koy vakitta. Kıyamet degen söz kabirlerden bütün kişilerinin tırıp çıgıları degenini anlatı. Eytkenimizce, bilgenigizce kıyamet günü cemaat 50.000 yıl devam edecek. 50.000 yıl. Bu elbette bir köp. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgancha kişilerinin baş üstündegine kıyaş bulacak. 1 mil yiraklıkta çama bilen 1 kilometre yarım baş üstünde kıyaş duracak. Cemaat, eğer de kıyaş dünyada vakitte şuşla yakın aysa, elbette tırmış onda biter idi. Dünyalıkta onda tırmış biter idi. Ezerek kıyaş ezgine yakın aysa da, 1 metrga da, yaki kirisince yirak aysa, dünyada bütün nerse yaki yanı biter idi, yirak aysa jiriste tuğar idi. Ahiret gününde cemaat haller anda bütünley bütün türlü bola. Anda elbette ölüm yok. Allah Teala şuşa kıyamet günün 50.000 yıl devamında devam etip baştan bastırıp tuta. Kişiler bir katı tirleyecekler, azaplanacaklar bir katı. Hem şuşu kütüp turgan vakitlarında nerse olur iken menim bilen deyip korkup turgan vakitlarında onlar özara söyleşip kararga kelerler şuşunday Allah Teala müracaat eterge peygamberler arkalı. Mine biz cemaat biz onu kara buzduk. Onlar en birinci kişiler atabız Edem yanına kileler. Atabız Edem riza bulmay, korkam dey, günahım var dey. Nuh peygamber yanına barıgız dey. Nuh peygamber yanına baralar. Nuh peygamber korka, şula yok. Allah Teala'ga deşerge, söz başlarga korka, günahım var dey. Ol günahlarını cemaat biz indi qavatlap turmaybız. Nuh aleyhisselam jibere İbrahim aleyhisselam yanına
İbrahim aleyhisselam şolay uк korka, günahım bardı. Allah Teala bik katı açuladı. İbrahim aleyhisselam jibere Musa aleyhisselam yanına, Musa peygamber yanına. Musa peygamber eyte şolay uк benim günahım bardı. Korkam. Allah Teala bugün bik katı açuladı. Ömürde de açılı bulmagança o bik katı açılı bugündü. Min korkam. Musa aleyhisselam eyte Gayse peygamber yanına barıgızdı. Gayse peygamber yanına baralar. Gayse peygamber de riza bulmay şefaat kılırga. Allah Teala'ga müracaat etip kıyamet günün sıravını başlarga diyen müracaat bilen çıgarga batırçılık etmey Gayse aleyhisselam. Ol jibere indi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge peygamberimiz yanına. Peygamberimiz indi Allah Teala'nın en yakın siyekli peygamberi bulgunga köre Allah Teala'dan şefaat kılıp sırayda hem şundan soň indi Allah Teala hüküm ite turgan sutni yani başlap jibere hem her bir kişi ayrım kilip yalgız gına kilip Allah Teala bilen süйләшәчәкләр hem atçot hesap birecekler üzlerinin kılgan amelleri için. Mene cemaat bizning bütünübüzning de barыбызның da göz aldında şol bolurga teyişli. Min bugün sizge mene şuшы kecha söylegen vakıtta İbrahim aleyhisselam eytken 3 mertebe men ömrümde yalganladım. Şunun için, şuшы günahım için korkam degen sözge kiri kaytıp, ol nindi yalgan ikenliklerin men bugün sizge söylerge buldum. Çünkü cemaat bu İbrahim aleyhisselam'ның yalganlagan yalganları bizning için ol bütünley yalgan tugul. Ol yalgan sanalmay. Lakin ol takvalığı sebepli Allah Teala'dan bik katı korkuğu arkasında hatta şunun içinde korkup duracak. Bugünkü derste şuшы yalganlar turunda sizge anlatıp gitmekçi bolam. Koy bir kişiler üzlerine şunday sorau berge mümkinler. Peygamberler de aldagan iken, İbrahim peygamber de aldagan iken, demek peygamberler de aldagaç bizge de aldarga mümkün degen uy tuarga mümkün. Bu hiçkine de dürüst eybir tugul. Peygamberler yalgan söylemegenler. Eğer de birerse yalganlasa, dünyalıkta vakıtta yalgancı bolsa, Allah Teala ol kişiden bize, ol kişinin imanına çıkıp gite. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, münafıkның dey, 3 türlü galemeti var. Münafık kişinin 3 türlü galemeti var. Münafık içki yaktan Allah'a şanmay turgan kişi, kafir kişi. Tışkı yaktan gına Müslüman bolup ere turgan kişi münafık dep atala, litsemer. Bir kişiге de biz sen münafık dep elbette ayta almayız, lakin onun galametleri var, priznakları var. Eğer de şuшы eybirler, şuшы peygamberimiz aytgan 3 eybir bütünüsü de ol kişide bolsa, ol indi münafık sanala. Lakin ol vakıtta da biz onlarga aytırga tiyiş tugul sen münafık dep. Çünkü münafıkны Allah Teala özüne bile. Peygamberimiz bilgen, onlarga bilgirtkenge, Allah Teala bilgirtkenge köre, onun spesiga bolgan isimlik Huzayfa ibn Yemen degen sahabesi bolgan sekretari, ol isimlik onarda turgan. Ol Huzayfa radıyallahu anhu onu bir kimge de körsetmegen. Münafıklıktan sahabeler bik katı korkkanlar. Hatta isen vakitlarında cennet bilen isen vakitta cennetke kirgenliklerin bilgen sahabelerge hatlı korkkanlar münafıklıktan. Mesela Ömer ibn Hattab bik katı korkkan, hem yüdetip bitirgen Huzeyfe'ni radıyallahu anhuma min ol isimlikte yokma deyip. Bir katı yüdetkeç indi Huzeyfe ite yok, sen ol isimlikte yok deyip.
Димәк, сахабалар курыккач, без гади мөмин мөселманнар шулай ук куркырга тиешлебез. Һәм әгәр шушы өч галәмәт кешедә булса, ул кеше мунафик була. Менә шушы галәмәтләрнең берсе ялган сөйләү. Пәйгамбәрбез әйтә, саллаллаһу алейхи ва саллям, "Иза хаддаса казаба", әгәр дә сөйләсә ди, сүз сөйләсә, ул кеше ялган сөйли ди, алдый. Бардым дип, күрдем дип, шушыны алдым дип, һәм башкалар. Ва иза вагада ахлафа, әгәр дә вәгъдә бирсә, берәр кешегә вәгъдә бирсә, шуны эшлим, мин сиңа вәгъдә бирәм, эшлим дип, мәсәлән, иртәгә дип әйтә, 3 көннән дип әйтә, 1 атнадан дип әйтә. Ләкин күңелендә андый уй булмый. Ягъни күңелендә вәгъдәне үтәргә дигән нияте булмый, максаты булмый. Вәгъдәсен боза ди. Вәгъдә бирсә, вәгъдәсен боза. Бу икенче сыйфат. Ва иза атумина хана, әгәр дә ди берәр нәрсәне өстенә алса, ышандырып алса, ул кеше хыянат итә ди. Хыянат нәрсә ул хыянат? Измена була. Ягъни берәр кешедән ышандырып алды нәрсә дә булса, мин моны сиңа иртәгә кире кайтарам, биреп тора әле, иртәгә кире кайтарам ди. Һәм ул аны кире кайтармый. Акча булсын, берәр әйбер булсын, синдә торып торсын әле дип берәр әйберне биреп торган була, ул аны анарга исе китмичә, ул аны сакламый. Юлда бу, ягъни аманәткә хыянат итә. Әгәр дә анарга нәрсә дә булса ышандырсаң, ул кеше ул аманәткә ди, ышаныч аманәт була, хыянат итә ди. Димәк, мунафик кеше. Мунафик кешедә 3 төрле сыйфат булса, ул мунафик була. Мунафик җәмәгать җәһәннәмгә керәчәк, мунафик җәһәннәмнең астында булачак. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә моның турында. Бу минем сүзем түгел, хәтта хадистә дә түгел. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Иннал мунафикина фиддаркил асфали минан нар." Иң җәһәннәмнең иң астында, иң төбендә булачаклар ди мунафиклар ди. Шуңа күрә җәмәгать ялган сөйләргә ярамый. Вәгъдәне бозу шулай ялганлауга керә, һәм аманәткә хыянат итү, ышандырып алган, үз өстеңә ышандырып алган әйберне шулай ук үтәргә кирәк, бусы да ялганлауга керә. Әгәр дә шулар булса, димәк, кеше мунафик була, һәм иманы чыгып китә ул кешенең. Бу хадисне Абу Хурайра китерә, радиллаһу анһу, һәм бу риваят кылучы, һәм инде бу хадисне җиткерүчеләр, риваят кылучылар Имам Бухари һәм Муслим. Бу хадислар сахих. Хәзер инде җәмәгать белдек мунафикның кем икәнлеген. Әгәр дә җәмәгать берәр кешенең шушындай сыйфатлары булса, ул кеше тәүбәгә килергә тиеш. Әлбәттә, тәүбә капкасы капланмаган. Тәүбә капкасын Аллаһ Тәгалә капламаган. Тәүбә капкасы каплана адәм баласы өчен ике очракта. Качан тәүбәсе кабул булмый? Качан Аллаһ Тәгалә гафу итмей? Үлгән вакытында җаны әгәр менә монда җитсә, бугазга. Менә монда бугазга җитә. Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең җаныгыз бугазыгызга җитәр ди. Гаргара дип атала. Шушы гаргарага җиткән вакытта кеше фәрештәләрне күрә, җан алырга килүче фәрештәләрне күрә. Анда инде ул тәүбә кыла. Тәүбә кылмый торган, Аллаһка ышанмыйча үлә торган бер генә кеше дә юк дөньяда, бөтенесе ышаначаклар. Ләкин ул вакытта файда булмый. Ягъни тәүбә капланган була, кабатлап әйтәм, бугазга җиткән булса, менә монда җаның фәрештәләр күренә башлаганда. Һәм икенчесе инде җәмәгать, ул ахыр заманның зур галәмәтләреннән, кояш баткан җиреннән, мәгъриптән кире чыкса, ягъни көнбатыштан баткан җиреннән кире чыга. Көнчыгыштан түгел, шушы баткан җиреннән кире чыга. Бу вакытта әле шулай ук дөнья шунда ук бетми, ләкин инде бетәргә күп калмаган була.
Шушы вакытта кешеләр тәүбә кылырга тотыналар, бик каты үкенәләр, елыйлар, гафу сорыйлар, ләкин файдасы юк. Димәк, тәүбәгә килергә тиешле кеше ике шушы әйбер килеп җиткәнчегә хәтле. Белмибез качан үлемнең качан килгәнлеген. Бәлки йоклаган вакытта үлем фәрештәсе килер дә җаныбызны алып китәр. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хуаллази ятаваффакум бил-лейли ва яғламу ма җарахтум бин-нахар." Ул сезнең көндез нәрсә эшләгәннәрегезне белә ди. Һәм ди, ул сезне төнлә җаныгызны ала ди, вафат кыла. Әгәр дә сезнең вакытыгыз җиткән булса, җанны кире кайтармыйм ди. Әгәр дә вакытыгыз җитмәгән булса, җанны кире кайтара. Димәк, үлеп тереләбез көн саен. Шуңа күрә, әгәр дә бер кеше ялган сөйләй торган булса, ул кеше тәүбә итәргә тиеш. Вәгъдәне җәмәгать. Әгәр ярар дип әйттең икән, ул инде вәгъдә. Әгәр тырышып карармын, вәгъдә бирмим, кайбер кешеләр әйтә, обещать итмим, ләкин эшләргә тырышып карармын дип әйтсә, бу әле вәгъдә булмый. Ләкин эшләрмен дип өстенә алса, ул кеше эшләргә тиешле. Кайбер кеше ярар дип әйтә дә, аннары кул селти янырга. Бу мөселманлык билгесе түгел. Хәтта шаярып булса да алдарга ярамый. Ибраһим алейхиссалам нинди алдаулар алдаган гомерендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Ибраһим ди, Аллаһ Тәгаләнең сөекле пәйгамбәре Ибраһим алейхиссалам гомерендә ди 3 тапкыр алдады ди. 3 тапкыр. Менә ул хадисне сезнең игътибарыгызга укып бирәсем килә. Ган Әби Хурайра радиллаһу анһу. Әбу Хурайрадан радиллаһу анһу, Әбу Хурайраны инде сез бик күп ишетәсез, ул бик күп меңнән артык хадис риваят кылган сахаба, пәйгамбәрбездән бер вакытта да калмый торган, артыннан ияреп, әгәр ул берәр нәрсә сүз әйтсә, мин ишетмичә калырмын дип әйтеп, куркып, аның артыннан йөри торган булган. Хәтта бик каты ач булып, ашырга да ризык таба алмый торган булган хәтта. Гыйлем алу хыйрслык аркасында. Радиллаһу анһу, Аллаһ разый булсын аннардан. Әннә Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям кал. Аллаһ илчесе ди әйтте ди. Ул димәк Аллаһ илчесе әйткәнне безгә җиткерә. Бу хадисне шулай ук Имам Бухари һәм Имам Муслим җиткерәләр. Бу хадислар сахих. Аллаһ илчесе әйтте: "Лам якзиб Ибраһимун набий алейхиссалам кат илля саласу казибат." Ибраһим алейхиссалам бер вакытта да алдамады, ялган сөйләмәде, иллә мәгәр 3 ялган сөйләде ди. 3 тапкыр гомерендә. 3 тапкыр. Җәмәгать санап барган. Әгәр дә җәмәгать без санап бара торган булсак, безнең алдаганнарыбызны мәсәлән, без кай вакытта адәм баласы алдауга санамый. Хәтта менә галимнәр әйтәләр, син алдарга ярамый дип өйрәтәсең балаларыңа, укучыларга өйрәтәсең. Һәм менә шул вакытта берәр кеше капкадан килеп керсә, капка шыкылдаса, син әйтәсең: "Барчык, мин өйдә юк" дип әйт. Һәм малайың, кызың синең алдарга ярамый дигәнне ишетә. Һәм син хәзер генә анарга алдарга өйрәттең, килеп чыга. Ягъни без моны җиңелгә санарга тиешле түгелбез. Бөтен сүзебез өчен җавап бирәчәкбез. 3 тапкыр алдады. Синтейни фи затиллаһи. İkisi onun Allah Teala hakkına di. Cemaat, Allah Teala hakkına, Allah Teala için, Allah Teala rizalığı için 2 tapkır aldadı di. Nerse o? Birincisi, balay deb aytgan. İnni saqim. Men avru deb aytdi di. Avramagan kilish,
İbrahim aleyhisselam avramagan, çirli tugel, lakin min çirli dip eýte. Bu birinçisi. Allah Teala bunun hakkında eýte, El-Enbiya, Peygamberler suresi 63. ayet deyte. Peygamberler suresi 63. ayet. İbrahim aleyhisselam etken, inni saqim. Men awrudi. Niçin o men awrudi beyte? Anın kavmi, cemaat, sınlarga tapınatırgan bolganlar. Alar bütün jerde gıybedethanelere bula, hem ayrım tağı sınları bula. Şol sınlarga gıybedet kılalar. Yani idola poklonniki. İbrahim aleyhisselam yaş yigit, alarga aýta, alar aşamay, içmey, sizni işetmey, tınglamay, sizge zarar ketire almay, fayda ketire almay, minçik siz alarga gıybedet kılasız, degeçtegiler açulanalar. Alarning yıl sayın ötkere turgan bir beyramlari bula, şol beyramga onu alıp çıkmakçı bolalar. Eýde bizning bilen diýip aýtyp. Yani şol sınnar bilen beýli bolgan alarning müşriklerinin beyramlari bolaýyndy. Hem ol haylakra. Men awru diýi. Men awru çykmaýym. Çirlim, çıgalmaýym. Nerse için cemaat? Şirik kılmaz için müşriklerinin beyramlarına barıp olar bilen birge yürüp şuşa beyramni ihtiram etmez için, şuşa beyramda katnaşmaz için haylakra hemeyte men awru diýi. Bu nerse için? Bu Allah Teala için. Yani Allah Teala'ga şirk kılırga yaramay. Allah Teala bizge kafirlerinin, müşriklerinin beyramlarında katnaşırga kuşmay. Mena bu bizning şulay yıl sayın bula. Çarşı tiresinde eýlenü cemaat. Çarşı tiresinde eýlenü. Kış babayını çakıru. Kış babayga hat yazu, iretü. Yani şu beyramlarda katnaşu. Bu mecusilerinin beyrami. Bu Hristiyan beyrami da tügül. Bu Yahud da tügül. Bu cemaat müşriklerinin beyrami. İbrahim aleyhisselam vaktinde şunday yok beyram bula. Hem ol aýtay, men çirle dip kala. Anar çirle degeç, sen çirle yarar. Anarga beylanmaýlar. Bu cemaat aldaw nerse? Din için aldaw. Biz mana bütünlüğü cemaat aldaw dip kabul eterge tiýişli tügülbiz. Ol şirk kılmas için, şuşa beyramda katnaşmas için, şuşa haýlany kıra. Hem kala. Hem alar çıkıp gitkenden soň ikinci bir bula. Munyň turunda bu hadis täsirine, şol hadis bu ikinci aldaw turunda şolay haýla bosa Es-Saffat suresi, Saffat suresinin 89-njy ayetinde bütün kişiler, bütün şäher halky çıkıp gite, koyadır şu şäher çitine, beyramlarına çıkıp giteler. İbrahim aleyhisselam kaldı. Näse işlep kaldı? Şirlim dip kaldı. Hem şol wagtda ol gıybedethanaga kire, Allah'ın sınlarıp tıratırgan gıybedethanaga kire, hem zor bir balta alıp, bütün sınlarını taştan yasalgan da sınların bütün isinde vata başlay. Baştan kire alarga deşe, siz nekde menin bile söyleşmeysiz de, nişlep siz aşamıysiz de, hatta ol müşrikler alar karşına rizık getirip koyatırgan bulalar. Alarını islim aylar bilen temlettirip alarga islim aylar sürtettirgan bulalar. Nek aşamıysiz de, şundan soň indi deşmegeç, alarını deşmeyler bitin taş. Şundan soň İbrahim aleyhisselam balta alıp alarını vata. Lakin iň zorusun vatmaýça kaldyrada, baltany onun moýnuna elip koya. Iň zor idylnyň moýnuna elip koya.
Һәм бер заманны кич белән бит инде халык кайта, гыйбадәтханәгә керәләр, аларның бөтен сыннары ватылган, чәлпәрәмә килгән, зурысы басып тора, зурысының муйнында балта. Кем эшләгән моны безнең илаһләребез белән диләр. Шуннан соң алар әйтәләр, моны безнең сыннарыбызны сүгә торган монда бер генә кеше бар, яратмый торган, ул Ибраһим исемле малай, егет. Ул сөйли иде безнең сыннарыбызны яманлап, алып килегез монда, дип алып киләләр аны. Син эшләдеңме безнең сыннарыбыз белән бу әйберне? Син ваттыңмы? Нәрсә дип әйтә Ибраһим алейһиссалам? Бәл фәгаләһу кәбируһум һәҙә. Юк, мин эшләмәдем ди. Ул эшләде бит. Ул әйтә, юк, мин эшләмәдем. Бу эшне эшләүче зат менә бу зур сынды. Ул ди башкаларга ди ачу килде дә ди башка сыннарга ди. Һәм ул аларны ватып бетерде ди. Җәмәгать, инде хикмәт. Моны алдау дип әйтеп тә булмый. Тегеләр әйтәләр, син нәрсә безгә әкият сөйлисең? Алар бит селкенә дә алмыйлар. Алар сөйләшмиләр дә, ишетмиләр дә. Ничек ул вата алсын дип әйткәч, Ибраһим аларга карап тора. Ибраһим алейһиссалам. Һәм теге кешеләр үзләре шушы сүзләрне әйткән вакытларында үзләренә үзләре гаҗәпләнәләр. Һәм Ибраһим алейһиссалам аларны үзләрен ахмакка чыгара, үзләренең ахмаклыкларын исбат итә. Ягъни бу сын ватты ди. Тегеләр әйтә, ничек вата алмый ул селкенә дә алмый. Ишетми дә ул, күрми дә. Ибраһим алейһиссалам шулай итеп котылды. Бу нәрсә өчен алдады? Дәгъват кылу өчен. Сыннарга гыйбадәт кылу дөрес түгел. Галәмнәрнең Раббысы Аллаһ Тәгалә. Бер кемдә гыйбадәткә лаеклы түгел, иллә мәгәр җир белән күкләрне яралткан һәм җир белән күк арасында булган бөтен әйберләрне яралткан зат Аллаһ Тәгалә генә гыйбадәткә лаеклы дип әйтеп, аңлатып вәгазь сөйли Ибраһим алейһиссалам. Шуннан соң инде сез аны беләсез, бик каты ачулары килә һәм җәһәннәм шикелле бик көчле ут ягалар. Ут ягыгыз һәм аны утка атыгыз дип әйтәләр. Утны ягалар, ләкин ут янына килә дә алмыйлар. Үзләре яккан утка килә алмыйлар һәм утка ыргыта алмыйлар Ибраһим алейһиссалам. Шул вакытта шайтан, иблис кеше сүрәтенә кирип, ничек ыргытырга икәнлеген өйрәтә. Ул вакытта җәмәгать өйрәтә, катапульта дигән әйбер булмый, катапульта ясарга өйрәтә. Ерактан таш ыргыта торган әйбер. Сез аны беләсез. Һәм шушыны өйрәтә, ничек итеп ясарга, һәм шушынларга утыртып, ерактан ыргыталар Ибраһим алейһиссаламны утка. Һәм сез аны узган кичәге дәрестә тыңладыгыз. Ул вакытта Хасби Аллаху ва ни'мал вакил, ни'мал маула ва ни'ман насир. Миңа Аллаһ Тәгалә җитә ди Ибраһим алейһиссалам. Һәм шул вакытта Аллаһ Тәгалә утка әйтә, эй ут, Ибраһимга салкын бул, һәм салкынлыгың белән дә зарар итмәде. Чөнки әгәр ут салкынайса, бик каты салкынайса, Ибраһим пәйгамбәр ишеп ятыр иде. Һәм ишеп тә үләргә мөмкин иде. Утка җәмәгать кайнарлыкны Аллаһ Тәгалә бирүче. Ут ул мөгъҗиза. Аллаһ Тәгаләнең мөгъҗизасы. Кайнарлыкны Аллаһ Тәгалә бирүче. Һәм Ибраһим алейһиссалам ут эченә төшә. Һәм аның бер чәч бөртеге дә кими ут эчендә. Һәм ут эченнән чыгып килгән вакытта утлы күмерләр өстенә басып, кешеләр әйтәләр, бу сихерче дип. Җәмәгать адәм баласы өчен
Шундый мөгъҗиза да хәтта иманга кергә сәбәп булмый икән, сәбәп була алмый икән. Сихерче дип әйтәләр. Шуннан соң Ибраһим алейһиссәлам уттан чыга һәм өченче ялганы кайчан була? Фи шә'ни Сарра, аның Сара исемле хатыны була. Шуннан соң ул икенче шәһәргә баргач, ул Мисыр шәһәре, Мисыр иле дип әйтәләр, Мисырга бара. Һәм шәһәргә кергән вакытта андагы патша Намруд дип әйтелә, ул Намруд. Ул хатынына әйтә. Һәм хатыны бик чибәр булган, бик матур хатын булган. Фақала лаһа инна һаза аль-җаббар, бу бик явыз патша дип әйтә хатынына. Без менә хәзер шәһәргә керәбез, аның патшасы бик явыз, бик әшәке патша. Иннаху я'ламу аннaka إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك. Eğer de seni benim hatınım ikenlikni bilsedi, ol beni jingecek hem seni üzüne alacak diye aytı. Yani ol işite, şu ilnin patşası Yavuz kafir, üzün ilah diye aytı turgan patşa. Başkalar gıybedet kılarlar sınlarga, bu üzün ilah diye aytı. Yani bu bütün sınlardan da yukarırak üzün ilah diye aytı turgan, min Allah diye aytı turgan patşa bula, Namrud. Hem eğer de anın şunday adeti bula, eğer de bir hatın anlarga ışasa, hem ol hatın kiyevde bulsa, ol irin ütire turgan bula, hem hatını üzüne ala turgan bula, şunday adet. Şuna göre İbrahim aleyhisselam aytı: "Fe-in sa'alaki fe-akhbirhu enneki ukhti." Eğer de ol senden sorasadı, bu ir sana kim bula dip sorasa, sen ayt sen benim singlim dip ayt. Dip aytırga koşa. Sen benim singlim dip aytdi. Yani irete, hep singli tugul hatını. Yani yalgan, aldov. Nerse için cemaat? Hatının başka irden saklar için, din için, günah işini işletmesi için, şu yavuzlukka kirte bulsun için, yavuzluktan, şu naçarlıktan, şu günahtan, şu hıyanetten tıyılır için, onlarga irete sırasa, sen ayt, min onun singlisi dip aytdi. Fe inneke ukhti fil İslam. Derslikte de sen bit çandan da benim de apam kebek bitin dedi. Yani İslam dinindeki kişiler, biz varız da apalar, abiler, singiller şekilledi. Allah Teala bizni birleştirdi İslam bilen. Biz mümin Müslümanlar varız da birbirimize kardeşler. Abiler, singiller şekilli. فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ. Hem İbrahim aleyhisselam aytı: "Min de çünkü yer yüzünde bilmem de senden kola hem üzümden kola bir kimne de Müslüman bulgan bir kimne de bilmem de. Sen Müslüman hem min Müslüman de. Şunun için sen şulay dip aytdi. Eğer ol sırasa minanın hatını dip aytma, minanın singlisi dip aytdi. Hem İbrahim aleyhisselam da şulay dip aytı, ol benim singlim dip aytı. Patşa sıragandan soň. Hem olanı şulay sırıy, hem benim singlim dip aytkenden soň ol barbiranı sarayga çakıra, hatınını sarayga çakıra, hem onlarga kolun suza. Kolun suza onlarga taba kile başlay. Hem şu vakitda
Allah Teala onun kolun tırataş şekilli kattırıp kaldıra. Yani paralizavat ite. Patşa bir katı korka hem ite minni di bu beleden kutkardı bir korka hem Sara radıyallahu anha dua kıla hem kulu kiri üst haline koyta. Gadeti halge, selamet halge kiri koyta. Hem yanadan kulun suza hatın kataba. Yanadan kulu trataş şekilli kota. Yanadan korkup bütün bu işini işlemeyim diye eytip yanadan Sara'ga yalına hem Sara radıyallahu anha yanadan dua kıla Allah Teala'dan soray hem yanadan kulu patşanın kulu kiri üst haline koyta selamet. Bu hal iş tapkır kabatlana şundan soň bu di şeytan di, bu di hatınımından çıgarıp jiberigіз di, bu di kişi tügül di, men sizge di hatın, andi apkilerge kuşkan edim di, bu di şeytan iken di beytip, onu saraydan çıgarıp jiberige kuşa. Bu cemaat üçüncü yalganı İbrahim aleyhisselam'ni. Cemaat biz buna yalgan deyip eyte almayız. Eğer de şunun için İslam dininde bulup yaşayan vakitlerimizde her bir mümin Müslüman özünün dinin saklar için, özünün namusun saklar için şuşunday yalganlar bilen dinin hem özünün namusun saklap kalala degen söz. Lakin cemaat şuşularını bilgen üstüne İbrahim aleyhisselam bir kimge de yavuzluk tilep yalganlamaganın bilse de kıyamet gününde Allah Teala'dan bek katı korkup tura. Cemaat peygamberler şuşulay ettirip korkup turganda biz her birimiz oylarga teyişlibiz. Biz kinine köpme söz söyleybiz. Şunda şayarıp da nesedir silerge mümkünbiz. Bulmaganını da kimdendir kişiden işitkenini de silerge mümkünbiz. Peygamberimiz nerse deyip etti sallallahu aleyhi ve sellem. Kişiden işitken nerseni de silev yalgancı bulur için kişiden işitken nerseni silep yürüyü jitedi. Mene felenden işittim, onlardan işittim deyip eytip uramga çıga da siley. O ders mi yok mu iken an tikşirmiyor. Halkının cemaat gadeti şunday işittin mi deyip eytip ağzını ağızga koyup onu köpürtüp tağın indi kişini bütünley yokka çıgargınçıga hatlı silerge mümkünne. Bu da şulay yalganga kire. Bütün işitkenini silerge yaramay. Eğer de telefonumuzga birer haber kildiken kay bir kişi onun dürüst mi yok mu ikenligini tekşirmeyeceğine, bilmeyeceğine tezrek ikinci kişiye jibere, bir iki kişiye jibere, tegisi 10 kişiye jibere, anlarısınızı 20 kişiye jibere. Senden başlansa cemaat, eğer o haber dürüst bulmasa, sana kıyamet günü cevap berge turu kelejek bunun için. Şuna göre her bir işimizni, sözimizni ölçep silerge kerek. Peygamberimiz bir vakitte da yalgan silemegen. Şayarıp kına bolsa da yalgan silemegen. Ol şayargan, elbette şayargan, lakin yalgan silemegen. Onun şayargan vakitinde da bütün sözü dürüst bulgan. Mesela onun yanına bir ebi kilgende dua kılını sıragan Peygamberimizden. Ey Allah elçisi, o kart bitindi. Allah Teala'dan sıra ele benim için. Cennetke kirtse idim yine kıyamet gününde cennetli bulsa idim dip sıragaç. Peygamberimiz anarga ite, ey ebiler cennetke kirmidi. Ebiler cennetke kirmi. Ebi yılı bek katı koygura. Bu ebi bitindi. Bek nıkartaygan. Ebiler cennetke kirmidi. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara eyte, ebiler çınnan da cennetke kirmi. Allah Teala alarını yaş kızlar ittirip cennetke kirte. Çınnan da cennetke ebiler de kirmi, babaylar da kirmi cemaat. Cennetke kirgen vakitte bütünüsü de yaş bulup, matur bulup, Gaysa aleyhisselam'ın yaşında deyip eytile 33 yaşında, yani şuşunda yaş
килеш җәннәткә керәләр. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә: «Инна анша'нахунна инша'a фаҗa'алнахунна абкара». Без аларны яшь кызлар итәрбез. Һәм без аларны күркәм, бик күркәм, матур иттереп үстерү белән үстерербез. Һәм аларны яшь кызлар иттереп керттербез ди. Һәм бабайлар да, әбиләр дә җәннәткә керми. Пәйгамбәребезнең шаяруы урынлы, һәм чыннан да әбиләр дә, бабайлар да җәннәткә керми. Яшь булып керәләр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насыйп итсә иде, һәр барчаларыбызга да шушы мәңгелек җәннәтләрдә бергә булырга. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сахих булган хадистә, менә шушы хадис белән тәмамлыйсым килә бүгенге вагызны. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ebu Umame el-Bahili degan sahabe jitkira Peygamberimizning aytganin: "Ana zaghimun bi baytin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Mindi jannatdagi ayrim bir uy bilan va'da berem. Yani olayta urusça aytgan vaqtda ruchayus. Üz üstüme alam şul kişiga di jannatning qiriyinda, yani jannatning qiriyinda demek astagı ülüşünde degan ma'noda bo'la. Ol barmı jannat astagı ülüşü bolsa da. Astagı ülüşünde qirida, inqirida jannatda o'rinni va'da aytam, öz üstüme alam di. Ol kishi jannatga kirtirga jannatli bo'lacak şul kishi di. Eğer dedi oldu bahasleşmiçe, birer kişi bilen bahasleşmiçe bahasını kaldırsa, hatta özünün dürüst söylegenligin bilse de, haklı bulsa da bahasleşmiçe tege kişiге yol bergen kişiге de cennetning qiriyindan o'rinni va'da etem degan. Bi baytin yurt va'da etem. Yurt jamoat bunda yurt deb aytilar, baytun. Ol dvorets, ol saroy. Biz jamoat dunyoda da podsho saroylarining nima ekanligini bilamiz. Jannatdagi saroylarning jamoat dunyoda ismlari bor. Jannatdagi saroy ayrim yurt Alloh Taala buldira, ayrim yurt şuşu bende için sporlaşmagan, bahasleşmegen, yarar seningcha bo'lsin deb aytib anarga yol qo'ya. Hem bahasleşmi. Hatta dirisin silese dedi. Elbette indi bahasleşken vaktinde gel rizalaşu turunda söz var mı? Mesela eğer de Allah Teala şolay deb aytgan ekan, sen onu özgərtə almıysan. Allah Teala'nın sözü dürüst bulup kala. Yok seningcha dürüst deb aytırga yaramay. Yani bahasleşmiçe kitip barasın onun yanına. Yani bilesin, ol barbi sözün bermey. Şunun için onun yanından kitesin. Bu şunu anlata. Bu kişiga di va'da berem di. Jannatning ostağı ülüşünden di. Onun için ayrım bir yurtni söz berem, yani üstüme alam di. Allah Teala berecek onlarga ayrım bir yurt. Şunun için. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَاِنْ كَانَ مَازِحًا. Eğer indi di, bir kişi di, şayarıp kına bolsa da, yalganını kaldırsa, yalgan silevni kaldırsa, şayarıp kına bolsa da silemese, şayarıp kına bolsa da aldamasa, aldaudan baş tartsa, ol kişiga di jannatning di o'rtasidan di yurt va'da berem. Allah Teala bu bendege jannatning o'rtasidan podsho saroylaridan da yaxshiroq bo'lgan, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ayrim bir yurt bo'ldira shu bende uchun. Demek qarag'iz, kishi yolg'ondan saqlanirga tegish.
Сәхнәләргә менәләр ялган сөйләргә җәмәгать. Кеше көлдереп, булмаганнарны сөйләп, кеше көлдереп гомер уздыралар кайбер артистлар. Икенчеләре исә акча түләп шушыларның әкиятләрен, шушы ялганнарын тыңларга да баралар җәмәгать. Булса да гынах. Моның өчен җавап бирәсең. Димәк, җәннәтнең уртасыннан йорт кемгә шаярып кына булса да ялган сөйләүдән баш тарткан кешегә ди. Икенче булды. Һәм өченчесе ва би бәйтин фи а'лал җаннати лиман хасуна хулукуху. Һәм ди җәннәтнең иң югары урыныннан ди. Йорт вәгъдә итәм, өстемә алам ди. Йортны Аллаһ Тәгалә анарга бирәчәк дип әйтеп, бу бит йортларны Пәйгамбәрбез салмый. Ул Аллаһ Тәгалә әйткәннәрне әйтә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытта да үзе белдеге белән сөйләми. Әгәр Аллаһ Тәгалә анарга әйтергә кушмаган булса, буларны ул әйтмәгән булыр иде. Пәйгамбәрбезнең кулында бер нәрсә дә юк, әгәр Аллаһ Тәгалә бирмәсә. Аны Аллаһ Тәгалә бирә ул йортларны. Җәннәтнең иң югары урыныннан, ул нинди урын җәмәгать? Фирдәүс җәннәте. Фирдәүс җәннәтеннән урынны бирермен, һәм шушы бәндәгә анда айрым үзенә йорт булыр ди. Әгәр дә ул кешенең ди хылкы күркәм булса ди. Ягъни ул кешенең хылкы күркәм булса, аның димәк нравственность, аның үзен тотышы, аның тәртибе Аллаһ Тәгаләгә карата муамәләсе, хатынына, балаларына карата, күршеләренә карата, кешеләргә карата, әти-әнисенә карата булган мөнәсәбәте күркәм яхшы булса, булар бөтенесе күркәм хылык дип атала. Бу кешегә җәмәгать җәннәттә айрым бер йорт була җәннәтнең иң югары урынында. Һәм шулай ук күркәм хылыклы булу, ул җәмәгать күркәм хылыклы булу, шулай ук менә шушы бүгенге темабызның ялганнан саклану, һәр вакытта дөресен генә сөйләргә тырышу, шулай ук күркәм хылыклы булу. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы дәрсләребезне, шушы вагызларыбызны һәр барчаларыбыз өчен дә хәерле, файдалы кылса иде. Инде без бүгенге дәрестә Ибраһим алейхиссаламның нинди сүзләр белән, нинди очракларда алдаганын белдек. Һәм без аны җәмәгать алдау дип кабул итәргә тиешле түгелбез, чөнки ул бик начар сүз, пәйгамбәрләр ул эшне эшләмәгәннәр. Һәм шушындый очракларда динебезне саклар өчен, үзебезнең намусыбызны саклар өчен шушындый очракларда димәк алдарга рөхсәт барлыгын аңлата торган хадис бу. Ләкин тагы бер кат әйтәм, кыямәт көнендә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә каршысында шушындый олы булган, дәрәҗәле булган 5 пәйгамбәр Адәм алейхиссаламнан кала, Аллаһ Тәгалә аларны әйтә: "Улул газми минар русул, фасбир кама сабара улул газми минар русул." Эй Мөхәммәд, көчле рухлы, сабыр булган пәйгамбәрләр шикелле сабыр ит дигән. Улул газм җәмәгать алар 5. Менә алар Нух, Ибраһим, Муса, Гайса дип әйтелә Коръәндә, һәм Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Шушы иң зур дәрәҗәле пәйгамбәрләр Аллаһ Тәгалә каршында сүз башларга куркып торган вакытта калган гади генә мөселманнарның хәлләре ничек булыр икән? Ничек әзерләнәбез без җәмәгать шушы ахирәт көненә? Шуның турында уйлаганыбыз бармы? Әгәр уйлаганыбыз булмаса, уйлана башласак иде, тәүбәгә килсәк иде, һәр барчаларыбыз да
izgi amellerimizni toplap, her vakitte ahiret seferine ezer bulup dururlarını Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala nasip kılsaydı. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullah ve lekum. Subhanallah.